Rukometna reprezentacija Hrvatske večeras igra finale svjetskog prvenstva i to protiv reprezentacije Danske. Prilika je to da se Hrvatska, koja je posljednjih nekoliko godina izbivala iz samog vrha europskog i svjetskog rukometa, konačno vrati tamo gdje joj je i mjesto, na tron. Hrvatska na ovom turniru ima 7 pobjeda, te poraz od Egipta u prvom krugu. U polufinalu Hrvatska je u Areni Zagreb pobijedila Francusku. Danska na ovom natjecanju ima svih 8 pobjeda, a samo je Češku nadigrala s manje od 10 razlike. Hrvatska je umorna, reprezentativci na brufenima, ali je želja ogromna, te se očekuje da kauboji uz ogromnu podršku sa tribina večeras iznenade favoriziranu Dansku. Utakmica Hrvatska-Danska igra se u Oslu sa početkom u 18 sati, a možete ju pratiti u direktnom prijenosu na sljedećim TV kanalima. U Hrvatskoj na RTL-u, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na Areni Sport 1, u Srbiji na RTS 2 i Areni Sport 1, u Sloveniji na drugom programu televizije Slovenije, te u Sjevernoj Makedoniji na trećem programu makedonske televizije. Evo još nekoliko svjetskih sportskih kanala na kojima možete pratiti finale Hrvatska-Danska.